Shubor nakaslem jong unong san Hima. Jingïakren Sangeh Thma habdeng ke Iran bat ke US ke nong Biang mata sengi sajan ha Pakistan ha ke benta Jingïakren ke Baar. Presiden ke US Donald Trump ula phayu Steve Witkoff bat Jared Kushner kadban ke Iran an mikmat u Abbas Rakchi Menteri Kambari. Kini Jingïakren Sangeh Thma Biang kalong hadian bala penjalan Biang ye Jingïakren Sangeh Thma dalai tayo. Ke White House kalong bakinong mikmat kini shimbentah ke Jingïakren shimet bat kinong mikmat jong ke Iran. Ke press secretary jong ke White House ke Caroline David Kletho bah Jingïakren ha ke Fox News channel kita ki arngot kinong mikmat kindon ke Jingïakren bat warakchi. Gi kermen bakanong ke Jingïakren ke bapenmi jingmentoi bat kermen ban poi ke jingte akular long ke David. Kalong ba Vice President J.D. Vance unomlet ha ke Jingïakren. Unong aiktian ke Iran ulaong bu arakchi unit jungo ya ke Oman ba Russia hadian ba ke Pakistan kan pensange ya ke Jingïakren halur ke Thma. Kini ke Jingïakren Sangeh Thma ke Sien ke Baar ke Balalong ha Islamabad hadian ba ke Jingïakren ke Baningkong ke Lalong ha ke Khatway bat Khatar tarik ubnaya yong ke Baklem Seiso. Ke Jingïakren habdeng ke US bat Iran ke Lapulam hadian ba ke don ke Jingbom yang menjerlang na baro Arliang ya ki lai tadi kimat kata ke Jing Ailai luat ya ke Iran ban penmi nuklear ke Jing Pleno ya ke State of Hormuz bat ke Thma habdeng ke Israel bat Lebanon. Ke Pakistan ke Lalong kanong penyat ya ke Jingïakren habdeng ke US Israel bat Iran hak ba Menteri Tanat Yadari u Asam Munir bat Menteri Rang Badu ke Pakistan u Shehbaz Sharif kilayalam ya ke Jingïakren yasuk. Ke Islamabad ke digari ke Bajan Bha bat kiri Gulf bagentum ke Saudi Arabia ke Iran ke US bat China. Ke Jingïakren ha Pakistan kalong ke Jingïakren ke Kongsan Bha hadian ke Jing Sinshar ke Islamic Revolution ha usnam Sheikh Naispa nyop kendai.